จานี่นะปะเทียนสิบใบบุกตัวเรากลคอมส่งเตะ YouTube ละมาเป็นคลีร์ตัวส่งเตะปลายมุนฟังจังเรากลเตะมินสันดำตัวละลิสัวคริสตามิงินอินสวายินสิบใบกบุกเซวนีมินิตสมทุมเปกันนี่ยะเราเทอร์เลยไหมตัวดาร์กวารีกันตัวมินิตสมปังอานี่ยะก็สนายันดาร์กวาเลมินิตสมปังอาก็จะงายะมาเสจานินสุทิลปขัดติก็ดูตัดอาวรัลก็ดูก็เงินเซวนีการจะวายินกันดิ่งงาเกี่ยมันอัฐูกรอนสวยงาริงตักินจุงลมบานพรินอาเมนกันเตียงอาไว้นี่น่าจวนไว้นี่อันนี้โดนนี่อาเมนกันตีโซอาจวนลัลปาจูฟักินอมโรเซกันเตียงอัฐูเอโรจูเกี่ยมันกรอนสวยง I would like to make a request to the congregation tonight. We will make a slogan together. And your response will be a big and very loud Amen. And for the second time, you will give a loud Amen and praise the Lord. You will continue by saying, praise the Lord. Kan zavai ni lo dingang u. Kong ay takin chung lama kan ban for the glory of God. Let us raise up our hands. Chung lama ban ni parang u. คริสตาประเสริฐชาติรูนายันปะเทียนจุไหนนมโรเซอาเมนทลายเตซิงายันปะเทียนจุไหนนมโรเซอาเมนลัลปาจุฟักินอมโรเซอิทวงเลจงดังมังอันตำเสียเทมอาซิสตีเซลโลชวนตานอาบอริงเดวดอนาปอยน์เตะขะกรอนตีริเวเล็กขะอันตานพอ justice คานิเวทวินกะเขียมินโลเขทียมดอนเนียจูจวนหุนอาโลลากตำผาตากเดวเละเฮาตูเต้นมินเขทียมมายังจูใจนักกันทุปุยขาปะเทียนในริงตูเตจักนะติอันเนียอภัยโมเวดเลไหม tonight for this MTKP in Kongpui our theme as you know is draw near to God and I was given a specific topic for tonight's preaching that is drawing near to God is believer strength ulta pulta The strength of the believers is drawing near to God. Patian nai hi ring tu te chak na ani ti ani don ani. Patian tu lo siarang u. Exodus bung som panga chang ni the book of Exodus chapter 15 verse 2 only. Exodus bung som panga chang ni lalpa chu ka chak na le ka hla ani chu ka chandam na alo ni taboka ka pathian ani ya ama chu ka fakang ka pa pathian ani ya ama chu ka choi moyang. And the second reading is taken from John 15 verse 4. Chanchin tra Johannes ziak bung som le panga chang li min lo ke pui le te u chan chin tha Johanna ziak bung som le panga chang li ke ma reng ro u ke po nang ma nia ka rengang pen chu gre phruya reng lo chuana maina ra thei lowang bokin nang ni po ke mainom reng lo chuan in ra thei lowang abide in me and I in you
as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Lalpanathu kan siar malmin som sakro se. Amen. Zaina yan pat kong thumin karon chena kan sarmon hi soi tu ratama sarmon pakhata soi kim vek tak tak thei an hilo kan thopui kha pathian nai ring tu te chaknani ti kha ani ti chuan my sermon will include 3 points only. Pakhat na chuan ring tu chaklo kan tam ti hi kasoi do ni. My first point is there are a lot of weak Christians. There are a number of weak Christians. Plenty of Christians are very weak. Ring tu chaklo kan tam ti ani. Ei ru ho po hi ring tu an ni vek. Mo upasit te pon la lua tho. Tura sangarai ho po ring tu an la ni vek. Mo politician le sarkar khruai tu te po kan rama chuan ring tu an la ni vek. Mo vote thral ho po ring tu vek tho. Pui hem tak kan ni. Parapet le step tele retaining wall sezet jeta kontraka siam ho le kheu kho thei ho po ring tu tho. Adik rawh Nisa in lo the enrex lo chep routine ho po ring tu tho. Baral ho po ring tu tho. Gram zaria da voksa buk ho a kezi kar khala ho po ring tu tho. Ahun lova premarital sex mang vong mang chin ho po ring tu tho. Adikem in mang ve tak zuin zeu ho po ring tu tho. Khua hi varlo de vasin. Varlo ang ring takani. Kan rama hian mo ring tu su kanin ti vek maya ma se kan saklo ani eng wang lo chut ve te u. Donga piang thar thin po eng dong nge ka khelo ke ms dong nge ms dong nge cms dong po ka khelo Donga piang thar thin po thian te ho chuan thil rei lo soi na nan mang. Kan weak ani kan chaklo ani pathian nai hi chakdani kan rama dik nate rinom nate atlem na chan chu ring tu chaklo kan tam lutuk wang ani zaina hian in enteng ukhai midang bel lovin eng wang kan ti chuan ring tu pathian nai lo kan tam lutuk ring tu ni ve mai kan tam lutuk ani chowang chuan miriami chuan lalpa chu ka chakna le ka hla ani atia asap tronga chuan the Lord is my strength and my defense ati daya hla ti hen ron let daya enge chan ka khelo helai hian defense ani lalpa chu ka chakna le ka in ve nani tinan yang chu and he is also my salvation. The Lord is my strength and my defense and he is my salvation. But there are lots of weak Christians
Why? We do not draw near to God. Pathian kan nai lovani. Atavatam em. Sam ziak tu chuan heti hian soya. Lalpa chuan a ko tu zong te chuan nai thina. Ti tak zeta ama ko tu zong te chu. The Lord is near to all who call Him, to all who call Him in truth. Cho vain zai na hian Pathian kan ko kan nai avahun ta em. Kan ram siam that na hi politics ani berlo. Pathian hi naila thil dik thil fel thil tha thil tlo hi alo karing chu Pathian thutia mani. Cho wangin sam ziak tu chuan lalpa chu kachak na le ka pho ni. The psalmist says, the Lord is my strength and my shield. Ti in a soyani cho wang chuan zaina yan lalpa hi kanchak na weak Christian. For all weak Christians, the Lord is a strength. Unless and until we draw near to God, we will never be a strong Christian. Christian chak kan lovang ti hiani kan ko khan kan unit TKP kan TKP unit kan BKCP unit kan PMP unit chak na chu Pathian ani nai ang takalang nai si lo kan tam thin te wang te po hian ring tu chak lo kan tamani point khat na chu kan zo ta point ni na eu minisong pangadon local tamaya point ni na chuan Pathian. My second point is Pathian nai hi katan itan atha ani. Drawing near to God is good for you and for me. Drawing near to God is very good, excellent. It is outstanding position for you and for me. Tinani chu Pathian nai hi atha ani. Nai shim hi alo poi mo zia le alo danglam zia han soi ati fia nanan soi hi thain ka khria. Ki poi ka ngai tua ta sap dula mel thadeu beti emo Evelyn emo Rachel e nupuya nei tur kania Amber Harding e Selena Gomez hialpo nupuya nei tur po kani mai theya ma se kanin lat lutuka angai naum lovani chu wangin kan nu hi kapom ve ta mai mai ni hantila tinani chu van duai thak takin kan chuan na long Taylor Swift ne na kan chuan na long khalo ke sia in Taylor Swift nen hian thliar kara kan pani chawin mi hring dang mu phak lowa tharuk khan tang dun tai la katia ka ngai tua ta lo male atira chon min ngai sang lo ngotang ma sen renga mi pathana na dan cho ka zon saka ngai nga min bel chung dona min bel chung fo mai dona kar ni khatan liam phei chuan ka tel lo kha na khosa thei mang don lova kan pani chawo om dun kan nia wangin nakida phei chuan zan ate kan bi ruk san ve langa votati em te khan kan kwa lum ve langa chuti anga tharuk kan tan meu chuan mu enge mo chu om hrimang a chiang tu ro in nai hi chu omani. When a person and a person are coming closer and staying together for a long period, there is some connection. If I say that between a boy and a girl, there may be a heart-to-heart relationship also. Who knows?
mi pa le mei chia emo amo tu te mo kan chen ho ring kan ko sak ho ring chuan mo kanin naya kanin hip to na chu in nai om zia pathian po hi nai lamo ti ka soifia du dani chu pathian po hi nai lamo chu kanom dan tu rani tlangwal pakhat poin o sakira hi chuwan mel that tak alam thia boxi mel tha boxi pian na boxi ka wa handu tak em ma se ka dem na em chu min shelo lu tu khini at the end in lat thi chu poi de wania le lama chuan mo chas po hi kan thalai ti ke hu pi ho poi chas in lat hi in ngei reng lo khodang le khodang anom chona tira lungkoi takin hanin ai enge mo vel maula thani thumaral chuan in break ti de uzel mo distance hi kan mamo kan ngei lo reng so wangin nai hian mo kanin nai tula atira thin lungpoin lan lo mai la thin lungi kan lan tual la kan thupui hong tuina soyang khan heart to heart thin lung le thin lung in zom na a thleng thi na ni chu tak mai chu ring tu chak da chu alo nia ring tu ti chak tu chu ni in nai chuan in hip ton na alo om thin nula pakhat po abial pa ne lalin nai fahran lutuka rai pop mai ni chu ni mai sin in nai hi chuan mo a chezong ka soina ni lo pathian ne na kanin nai po hian mo tharau thiang limfa chu kan pa yang choban sai na hian in nai hi avan poimo te lulem nai hi kan tan ke tan zong pathian nai hi atha ani ti ani you know the story of Samson in the Bible a Samson a chan chin in ria a foreign nu la delili malchunga ambudor dor he pa hi Nazarit mi pathian serran hi foreign nu la delili malchunga muhil dora delili la chona dop keu mai se mangai om tak mai ato pa chuan mo a thuruk pathian in a serran na thuruk hial mai po chuan filta asam chunan katta ni dangong in a chak do na moti a chak teu talawani kha nai lo tu nai hi chuan mo a chak thei lo amit muan kher chua ka Gaza laman fuaya bu rot som na rot kur meni middel chung khan mi chak khwai sen khan mo chu ni nima sela aun nundunga chuan pathian ron nei le ta lalpa athin lung zong in pathian chu han au le ta lalpa top nan voi khat sau mitui nen lalpa han nai chuan lalpa na tlan san thei reng lova lalpa chak na chu anena lo theng le ta adam lai aya amel ma ten ne ayatam ati lumayatam alo ti lum ta ni lalpa nai chak na ni lalpa chu fakinom ro se zaina hian Peter thon thua soile kadu you know the story of Peter was fed one night to catch the fish Luke chapter 5 the Gospel of Luke chapter 5 chanchin thalu ka ziak bungan siara chuan Peter chu zan khuain len denga lo cham he got fed that night but Jesus came to him Peter cast down your net into the deep
throw your net into the deep. Ilen kalitulama dengla sanga manro le tita. How did Peter say it? Lord, I got fed the whole night, but I will throw my net according to your words, according to your will. That is the word of Peter. What happened, you know? The two boats were almost submerged because of the fish they catch. Sanga an man tulong pani pilek lek kopin. Sanga lo mantani. Lalpa nai juvan traem. The one who got fell last night, that night. Peter was a successful man because of the word of Jesus Christ. Did Jesus ask him to use Peter to use a new net? No, the same net he asked him to use. Did Jesus ask him to go to another place, not the lake of Galilee? Galilee dil ni lowa dil dang akal turi di so na tirem tir lo dil ngaya lo cham na dila tira len tharman turi na tiem atilo alen ngai boka mang Peter nang zogi lo chamani kha iuna wan rian deng ro se tiem tilo Peter boka mang. Jesus Christ asked the same Peter who got failed that night. The same person, the same net, the same place. But the difference is the Word of God, the commandment of Jesus Christ. La Peter lot lin na chu lali suwa asina lo telvechi khat Peter chu lo lot lin tani kha chawang in zaina hian mo pathian nai hi chu thani thalai tu in lot lin na chu mo eng danga ma henom lo in chak na chu bo eng danga ma hianom lo swal ne tura chak daga gat phei chu lalpa ne na chawom Uirenu chung chang atenaman chiang the adulterous woman, John chapter 8. They brought her to Jesus. She was to be stoned according to the law. Zudadana chuan den lum ngai turaniat thing ngai tur kha ahan van nei em khopa. They drawn near to Jesus. That lady, that adulterous lady was drawn near to Jesus. Ama tum reng pon lo mi danginan an nu nai po kha lo than isu. Isu akianga anon nung nai ta ti chuan lali suan judgment an siam tak tak mai chu tuma deng lung thenom lova kan revek. Kei pon thiam lo ka chan tir lo wache kalati sual le to su pathian ri ruwa chuan mo ui re te tun ma lo kholo to te tun ma lo fel to te po hi chakna pe adin thar le hi sin lalpar ru zaina yan ri ru beidong to te in tun ma history alungoi lo te po inom mai thei nima sela Pathian in nai chuan in lo chak thar leang lalpa ngak tu te chuan an chak na chun siam thar leang avaro puyem minin nga che om to kan chak na kan din chua le na kan lotlin na kan ne na ani point pathum na Pathian nai nan kadu bergar soidu chu in serhan Itanang uthalai den hei tak ki kaduani in ho puya po. My third point is to draw near to God
let us consecrate ourselves. Consecration is very important to become a strong Christian. Consecration is very important to become a very, very powerful Christian. If you do not consecrate, the Holy Spirit will not come in you. Tharau thiang limina pol te lo tila ti khial om e in ten thiang lim na kan va mamo e pathian ta ne in serra ni thalai te ni zirang u in serra na trul na thin chu mo ho te te kan soi ting kan sam me dan le kalar dan ate hian in serra na trul kar masaron sin phuta akar le ron hring le ngula a pathian mi sam lo lutuk te po hi ni ve sin then khat chu beka om lova chi pa buka mo then khat chu a ti khan chi sang khan kan sam me dan le kan lu me dan te kan kalar dan te thleng kar ma sa var ale pe ka me cheu po a hring deu eng mo kharon nia o awan pathian nai lu lo sam lo em khrisel lo wanga sam dik lo wanga lo kalar chu ka hre thiam khami ringot mai te poi om the sin tlangwal pakhat lumen undu maksak dewan ti po kha lume tu ne na le lam hoi ang tladin min me ro ati yen ti kha du dang dai ve khop necktie le suit hak te hi insertion nasin West Thailand ka bia line dap chua kanin khom puye tut kam alum rap thak lutuk ani ka thu soi tu ka ne Sunday tu ka chang ut ka ne Jesus puma thane te pon localin ka kheta suit ka hata a lume a chung ane tui lup mai mo dap chom toin amang kha ma mit bial ho khan in riang chin bial ania dar lak te po lum tak khani thu soi tu ka ni sia ho dewa kain thuam chon a fel lawang su thi kan haram ram deng du le ka hreom mayang pathian ta na ka in ser ranani ka tiani chu western style ti lapang ani lo kanin chaina le kanin dress na te po hi lalpa ta na in ser rannasin iti theingal hola committee na ki korbul hakte ti sat ni nek nuk hakte lalpa ta ni ser rangangu kanin chaina le kan thom no te po hian ti hi ni adon le chuan meizuk du wanga chua zut lo ha heng te in ser ranangai in kom chung po in sum theimang lo zaina poi pandal nunglam tho ka chon meizuk tu ra chhuare min tia in va chuak thin ani mai thei ka khelo in sum ve ula in zuni poin in ser rang ve ula kan ti thei rengani lalpa achakro se lalpa hi chakro se ti khani ui sei sei le te in ser ranna ke ui sai ke du renga ma se ke lo lui a tharau pai lo sa deu ri riau hian ka ria ui sa han ei don chuan kan ho ngal deu hul zela ko ran da thok tu zinga po ui sa du deu hi kan noma ui sa nei don chuan an ho deu hul hian ka ria mi zinga po lui hian thengam lowa tuina mo le tu te pin da na mo te hen an vati thina ka du lo ke chu ka in ser rang ve mai ni ei su ka ti lo ka ho chuang lo wo in ser ran hi a tha consecration hi a tha ni adol le chuan a ri der minin nga vel ka pelang Bible ken ha zaina hin in check chela in mong kan lim chu ni deu beranga Bible keng lo easy going easy sleeping
in easy lutuk nula pakhat po abial pa na pot lok a easy ve de niang lalpa min pui ro hei ka on ti de rania ti easy lutuk khi kan tam lutuka keima hian ka practice ve chu dc ate khoi a mo hian khun ser mang turin min pe a phone a bible lom tholom keng mayang lekha khanen ka chiar dui chui la keng mayang ti hi lo langa ma se pathian in miron po ve na chu pui thiam devotion mang turin an keng cha bible hi inok sak pui ngam lawang mo keima lo thleng ani chu chawang chuan bible in nok ma sela pom ngai ma sela thuam loya muala poni rose dc conference hola poni rose ka pom zel to chu ke ma testimony ni chu ha pui ve ro u bible ken te mo poi monia chu consecration in serranani mo chu ni tun line ula back page chu ka han che ka tam tak chu ate lutuka phone le lipstick le compact le sada phone te le sikar chialeng bible leng lo labunen page one leng lo fen deu nal deu in ti khan tak te ten ron huma in khom ba na easy chuak leula theivek bible an a tra chuan zu zor na ina lu chu har ve takania o chowan chuan bible ken te himo consecration in serranani pathian nai nani ti te hi mo apoi mo leni dot le chuan pathian la chau sak ha tingot tila zai mi deu tan ni mai theye zai mi lo deu dan po love song sakhi sual ni em ti kom te po tv ka mu fo sual ni em po ka khelo leng zem le hla leng long sak em te po ma se pathian rong bola pathian nai tak tur chuan si tan chang vak lo hian ka ria heng ho hian mo pathian nai tak tur chuan sak lo ngam angai ve sin mo pathian la sathinin ma ngai tu dik chui lo ni isak le tho si chuan pathian ya latlat sual nei lo ten min deng ro se sdo la min ti isak le ilam le vak te chuan ahla le tlat zel la thatak ni ma sela chawangin lalpa fakazai thin tur chuan lalpa ta nen se ran hian lap song sakhi sual katilo ma se lalpa rong bol tak tur chuan lalpa hla chau alal lo theilo pani chung te chu ni chawangin zaina hian khang te ka pathian tan in ser khanang sangang u ti kha pastor let lang wal pakhat christian lang wal pakhat traina an zindu na chuta an zindun na chuan tlangwal enge I christian dun hi I hlime mi lo mem I chakem te pastor te pastor christian chu kani ka phamia lo lali suarinom takazui pokadum ma se kachak lo lutoka katlule thina atia ta chuan pastor chuan heti hian atita ni mo tlangwal ni chakhi harani ngoite in ti siak lok teng trena hian atia a bible chunga chuan pen hitian in da din siak ka ngatia pen in da din siak a khan a chouta khati masaro le te tlangwalen da ding don atluzele apen mor sum si tinge din theyang tia pastor chuan ani le okan ti venge o ke jan ka ti ding don lo ma tia an tia tian penan data
อาชีพจอยเต้นั่นเป็นเฮ้ก็ติดิ้งเทลมขัดเออิเจลดินลัดเตจวงเคยพวกเทเวทลมเทอีเทยมาเสติสีโลลมพาสตอร์จวนนั่นเองหลังวาลนังมาจวนนิทลูวังจูฉันดำตุยสวายเนลมอินเจลตีร์ตเจเจลตีร์ตเจอาเจลาอินพัลตเจที่จวนนิทลูวังจูอธิตานีจวนจิตตีร์ดูจูใจในนามากันในเฮียนโมสวลเตียนบูทีนะจักนักันในทีนะอามากันสวลกันในทีนันนี่ที่ฮีอันนี้ที่กันสวยดูนี่สิไปประคัดเพียงทาร์โปบาริกาที่อันเตเนสิไปมุตรดุลาทิ้งทีนลลปาตานตรงใจงัดเจลมุดดอนะอาที่อันเตนันนุยโซเพย์คอกเตนันวมาอันเราอัลเบงเซงอาตรงใจอันที่บวยทีนะอามังลุตุกสุพาสตอร์รวมุตาพาสตอร์ทิ้งทีนก็ตรงใจอะก็ที่อันเตนมินเพย์คอกเตนมินวมามินที่บวยอะอาที่มินรอนเบงโอกะก็ตรงใจชาเลเทยลวาที่พาสตอร์ส่วนโอ้วาเซียโลเวงทิ้งเอ็ดหลังวัลกันเตียงโอ้ไงตัววังพาสตอร์ส่วนหลังวัลปัทยันส่วนเองกิมอะไรเวกะทิ้งที่เคอร์โลไม่ตาละมูละตรงใจไม่ละอันวมระวังเจ้าทั้งหมดดังพาสตอร์ที่ฮอเลตาอาวัติตาเนียงจูทักขัดนัวพาสตอร์จูอารอนมูเลตาพาสตอร์ส่วนหลังวัลกทุเปกังคานิตีกปูกติยมาเสกคอนเซนส์กเชียเลทรเชียดนั่นแหละลลิสวากนุงกจุยนันรินอมโลวินกอินเรตละตะกินเทียมเทลวะมินวมโรเซกเซกกวันชิงชิโอมกติยากชิงชิลุยตังัดนั่นตามีสมชิงชิดปุยกันในตัวสินพาสตอร์มีสมชิงชิดปุยกันในตัวอารอนติดทำไมนี่จูใจนายยันอามานายักันจันเวเดียวฮิจวนโมขเวลิกันเดียจักนักันในทีนันนี่ชาวบ้านชวนใจนายยันอุณาดูตักตุกทุกขานานชวนอุณาดูตักตุปะเทียนของไอ้นาวังยันอินทอยนนุงเละเทียงลิมเละปะเทียนลมตากนิตูรินอินตักซาจุอินลานักเงินจู I appeal to you brethren, by the mercies of God, to present your bodies for a living sacrifice, holy and acceptable to God. That is your spiritual worship. Atiyani, abide in me and I in you. Kema om reng rauti pathian nai om zia chuni e. Jovan zaina yan he pathian nai kan sakna ni lalpan kan zatan malmin som sakro se